Ako voliš priče o legendarnim satovima i luksuzu iza kulisa, zapratite kanal i pretplatite se. Znaš li da je Breitling umalo nestao zauvek i tokom kvarcne krize 70-ih japanski kvarcni satovi su preplavili tržište. Mehanički satovi su postali preskupi, zastareli i neprecizni. Prodaja je pala, fabrike su se zatvarale. I Breitling je 79. godine bankrotirao. Breitling je spasio Ernest Schneider, vlasnik švajcarskog brenda Secura, koji je kupio ime i prava na Breitling i sačuvao njegov DNK, satove za avijaciju i hronografe. Godinama kasnije, uz povratak mehaničkih satova, Breitling se vratio jači nego ikad. Od bankrota do ikone, Breitling je dokaz da prava legenda ne umire. Najveći brendovi mogu da padnu, ali i da se vrate jači. Ako želiš još ovakvih priča o istini iza brendova, zapratite kanal i pretplatite se.